Awu sanibonani ninjani ngethembe niyaphila njengoba nibona namhlanje angihambi ngedwa ngisacela ukudedela futhi omdala uZethuli Wethu uzora Qhamane usomahlaya ngathi umudumile makaduma kodwa abantu abaningi sebeyamazi yabonga futhi ekhaya bathi angihlekisi kodwa abanye abantu mangihlangana nabo bahleka injalo nje futhi hayo kanti futhi omdala njengoba silana sicela ukubuza sifunani lana kahlahla sihlanganiswe yini into ingo-quality ingonjabulo sithi nje ulundi lomntwana injalo siyalontsha lapha activation konakele khona wasanda lapho nkosiyami sithi asifike so support income zakithi nasona ukuthi sobe sikhona kunjalo hayi njalo manje ngicela ukubuza lento lelikhono lokuba usomahlaya ulithola kanjani okanye ulibona kanjani uthi hayi ngusomahlaya mina khola mangazi zokushanje iqiniso kwaba yazi kahle lento uyangaqhathwa abantu uthi mangilokhu ngithi 1 2 baloku behleka ukuthi mina naba abantu bengidayisa yazi ukuthi ngiyithande le mangibabahle anama ukuthi hayi laba u3 bahleka ngathi mina ya angiyibambe labo lokhu ukuthi makhona noma oyedwa ohlekile ngathi mina hayi angiqhubeka kanjalo mfowethu ngizama nje ngithi 1 2 yabona angithi ngiyahlekisa hayi khona umuntu abangahleki lapha emakhaya esibhedlela lo manje lo hlekile oyedwa nkosiyami mina ilapho ngaqhuquze lo muntu oyedwa wahleka hayi ngiyakuzwa bese uthini kumlayezo mhlawumbe kusomahlaya ababukela kuwe nabafisa ukufika kelizwe ngokulu njengamanje bafowethu isimple thina kulento nje ungagive up noma ngathiwa ama-views ashona phansi mancane or mina ngashawa 3 views mina yabuke yimi i-account yami engiyakhile umjida wami manje sesikhiphe ko-million kodwa nje ungagive up bekezela noma ngathiwa yibona qhubeka ushaya into yakho wena uma ikuhlekisa uhlekisa abangani bakho la esayidini eyodwa izoqhuma ibheke phezulu ukuthi million yobe kuyi-breakthrough yakho leyo hayo lento lathi so sengiyaye ngibona notice i-trend la ku-TikTok ukuthi mawuke waduma ukhipha ingoma so yakhe i-album seyilendele nini yes no i-album isendleleni bafethu ngizofeatureisha onke ama-artist kakhulu abangazwani i-album yami bayazwana ufaka ukhuzana umthane endaweni yakhe hayi ngiyakuzwa futhi omdala sengivala nje sesisele sesithintana kulezi ndawo lezi ejulile imibuzo nje impilo yokugcina engizokubuza okokuqala nje ukuthi imapha amazwi mhlawumbe ozowadlulisela okanye abalandeli bakho noma abantu ababukele njengoba sekuza nje uDisemba wazi futhi ukuthi zibaningi inkinga ngalesi sikhathi imuphi nje umlayezo ofisa ukudlulisa kubona bafowethu into engingayisho nje bafowethu kakhulukazi asibe nemindeni yethu hambe ekhaya ungathandi ekhaya at least noma one day uthi sehambe ekhaya ngoba kuthiwa uzibandlela siziba indlela ezinye sinaka ekhaya sithandaneni bafowethu sibe happy ngiyabonga nami isupport engineze yona nkosiyami lamandla enginawo abantu lamandla enginawo inina ngiyabonga bese ke umlayezo ofisa ukudlulisa ke kubalandeli bakho mhlawumbe yimuphi asinja segame qhubekani bafethu nisupport mina ngizoqhubeka nami ngizozama ukuthi akuhlekwe mone stress uthi 1 2 buka ivideo ube right singahlezi siphephela ngasetshwaleni ngoba abantu baphela yabona sisikade uphephela ngakumavideo futhi ma usaya emsebenzini phephela mama ukuthi weekend ika usaya emsebenzini hayi sungayaka etshwaleni uyiyeke ivideo kancane uzothela umsebulu hayi ngiyakuzwa futhi omdala njengephanta ke mina ngiyangithanda ukuphanta njengoba uzokhipha nje i-album afaka kaphi ke ama CV yokuba igida ngoma ngizofaka nami CV yami bafo manje ngaqasha namanje akala manje nje sebe iform ngibe nginikeza iform ihamba kanje vele seyiperform yakho le futhi iform yami akunankinga ngabe sehambisana amasihambisana esidonga mogidini hayi ngiyabonga futhi omdala sacela nje ungicelela nakubantu ababukelayo ukuthi basubscribe kuyi-Jam Corporation nakuwe futhi yep bafowethu subscribe Jam nishare nakimi but nje subscribe bafowethu ube right ube mnandi ibe happy akuyona imali ukusubscribe aqeda idatha ya bafowethu usuthi makungena ivideo yomunye uthola notification yabona bamnandi kanjalo hayi njalo ngiyabonga futhi omdala athi ngingaqina kakhulu ngiyabonga